Mbega ni gute umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo yatubereye akarorero mu ntambara ziwe agwana n'umubiri. Iki ni icigwa tugiye kwiga uno munsi. Kristo Yesu abampera umugisha cyane. Umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo akiri hano muri ino si yari yambaye umubiri nk'uyu twambaye, kandi Satani yaramugerageje aciye mu mubiri nk'uko natwe kenshi Satani atugeragereza mu mubiri twambaye. Ariko nta na rimwe Yesu Kristo yigeze aneshwa ngo acumure ku Mana. Mu ntambara nyinshi Yesu Kristo yagwanye, izo Satani yamugwanije aciye mu mubiri, nta na rimwe Yesu Kristo yigeze aneshwa. None ko Yesu yanesheje imisi yose, natwe tukama tuneshwa imisi yose, burya nta gihaze. Ni kuki wama uneshwa? Ni kuki iyo Satani aciye mu mubiri agufataniye? Yesu Kristo ni kuki yanesheje? Mwibuke neza, Yesu naho yari Imana ariko yacishijwe bugufi. Ijambo ry'Imana rirabivuga, Yesu yacishijwe bugufi. Egome ntabwo yanganijwe n'umuntu, ariko kandi ntabwo yanganijwe n'abamarayika. Yari ku rugero rw'Imana, aramanurwa no munsi y'abamarayika, mugabo ntiyashitswa ku rugero rw'abantu. Bisigura rero ko inkomezi abamarayika bari bafise Yesu ntabwo yazishikira, iz'ubumana zozo yari yazatswe. Ibi byose yarabyiyambuye abisiga mu ijuru aje mu isi kurangura misiyo kudukiza. Mugabo Yesu yarazi neza ko naho inkomezi zose yazinyazwe n'ububasha bwose yabunyazwe bw'ubumana, kuko yari yambaye umubiri kandi yategerezwa kugaragara nk'umwana w'umuntu, yarazi neza aho akura inkomezi zo kunesha mu bigeragezo byose, akarangura umugambi Imana yamutumye kandi akawurangura neza, akawusozera. Mu gusenga, mu kwisonzesha, aha hantu yarahuzurizwa inkomezi n'ubushobozi bimufasha kunesha Satani mu ntambara zose, kandi yaraharongera n'inkomezi zo kumvira Imana yamutumye kugira ngo arangure igikorwa yamutumye. Kandi mukumvira Imana rero niho ubufasha n'ubutabazi bwose ku Mana tuba dukeneye tuburonka. Imana ihabwe icyubahiro. Kuko nimba uri umushumba utumvira shobuja, uzotegwa shobuja yirabire hirya. Uzotabaza databuja ati uri umushumba wanje nibyo, mugabo ibyo ndagutuma ntubikora, ibyo nkubwira ntubyumva. Yesu yarumvira Imana, yashize umutima we wose n'ubugingo bwiwe bwose n'inkomezi ziwe zose n'ubwenge bwiwe bwose mu gukora icyo Imana yamutumye. Yami misi yose apfukama imbere y'Imana yisenga yitabaza kugira ngo arushizeho kuzuzwa inkomezi. None rero nuko ibyo byose Yesu Kristo yarabikora, kandi akabibera amaso cyane kugira ngo ntakaneshwe n'ubugunge bw'umugwanizi. Kandi icyatuma Satani yubahuka Yesu akamugerageza nuko nyine avuga ati uko biri kose ndashobora kuronka amahirwe yo kumutsinda. Imana dufashe cyane. Yerega Yesu arajya mu ntege nke. Wiyumvira ryasengesho yasenga ngo igikombe kindengane, urazi icyo ariko arasaba icyo ari cyo burya? Yari ko avuga ngo papa ndakwinginga umbabarire, kuja ku musaraba binteye ubwoba, sinkigiye ku musaraba rero, singomba kubambwa, singomba gucumitwa imisumari n'amacumu, oya, ahubwo mpamagara nisubirire mu bwami bwawe, jewe kino gikombe kindengane. Nibyo ariko arasaba. Mugabo kuko yari imbere y'Imana, kandi kuko Yesu yari afise mu mutima wiwe ishaka ryo kurangura icyo Imana yamutumye, aravuga ati ariko papa, sindiko ndasaba ubugombe bwanje, nimba ibyo maye nsaba binyuranye n'ubugombe bwawe, habeho ubugombe bwawe atari ubugombe bwanje. Arangije kuvuga ibyo inshuro ya gatatu ngo marayika cyaraza muha iki? Inkomezi. Imana idufashe cyane. None rero Kristo Yesu mu ntambara ziwe agwana na Satani yanesheje gute imisi yose? Nike cyamushoboje kwamanesha imisi yose? Twishimikize amajambo y'Imana, kumbure turaza gutahura neza icyatumye Yesu Kristo anesha mu ntambara ziwe zose agwana na Satani, ariko Satani yuririye mu mubiri. Ndabaye kazi rigira kandi rero mu kiganiro cyacu ijambo ry'umunsi, kuri mwebwe rya mbere tubana, jewe ngitunganya nkongera nkanagishikiriza, nitwa Iradi ndiho kubgayo, ndi mwene so mugakiza. Kaze cyane. Turasoma amajambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo
Twongere kandi dusome n'amajambo y'Imana dusanga mu cete cyandika ibishengero ry'Abaheburayo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice cya 26 umurongo wa 36 kuri 41 haravuga ngo Yesu asengana umubabaro ari Getsemane. 36 haravuga ngo maze Yesu ashikana nabo ahantu hitwa Getsemane, abwira abigishwa biwe ati bamuricaye hano mbanze nje harya gusenga. Ajana Petero na bene Zebedayo bompi atangura kubabara no guhagarika umutima cyane, arababwira ati umutima wanje uri n'akabonge kagomba kunyica. Bamugumye aha mubane maso nanje. Yunguruza imbere gatoya arubama arasenga ati data, asangwa byoshoboka iki gikombe n'ikindengane, ariko ntibibe uko jewe ngomba, yamara bibe uko wewe ugomba. Agaruka kubigishwa asanga basinziriye, abaza Petero ati ubwo ntimurushe mubana amaso nanje n'isaha n'imwe? 41 havuga ngo nimube maso musenge ntimuje mu mosha mabi. Umutima niwo ukunze ariko umubiri ufise intege nke. Imana idufashe cyane. Abaheburayo igice cya 12 ku murongo wa 2 naho havuga gute? Dutumbere Yesu wenyene. Indanzamajambo ivuga ngo dutumbere Yesu wenyene. Dutumbere Yesu wenyene. Niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yagusozereye. Uwo kubw'umunezero yashizwe imbere yihanganiye umusaraba, ntiyagira ikindi isoni zawo, abyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Dusenga Imana. Ndagushima Mana ugira neza. Ndagushima Mana y'ubushobozi n'ububasha. Ndagushima kuri uwo kwizigirwa n'uwo kwizerwa. Iri jambo ryawe rirakomeye kuko kibirenge kizima ritumwe gukora ibikomeye mu mitima y'abantu benshi. Satani abanesha aciye mu mibiri yabo, abateza ukwifuza, abateza ubushakanyi, abatera guhurumbira iby'isi n'amaronko, abatera ibihenda amaso by'uburyo butandukanye, bikababera imitego igafata ubugingo bwabo. Mana bagacumura kuri wewe, bagakora ibyaha n'ibigabitanye by'uburyo butandukanye. Ariko nagomba uno munsi batahuzwe nawe igikwiriye n'ikibereye kugira ngo mu ntambara zabo bame banesha, batsinde uyu mubiri mu izina rya Kristo Yesu. Banzibira ibyurizi byose by'umugwanizi, bahagarare bashikamye mu minsi yabo yose y'ukugwana, kandi bame bakora ibyo ugomba kugeza ku iherezo. Uzi igikwiriye n'ikibereye Papa, nanje nk'umushumba wawe nyuzuza ubwenge n'insobanuro nziza kugira ngo nkoreshwe nawe mu kwigisha ubwoko bwawe, kandi byose nibyarangira bishise ubugombe bwawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo misabye nizera, amen. Mwumvise ingingo zigera kuri 3 zindi zashoboje Yesu Kristo kunisha Satani amugwanisha aciye mu mubiri. Yesu aremerewe n'umubiri, yumva adakwiye kunywera ku gikombe cyarimo ibigeragezo, cyarimo imibabaro, cyarimo amarushwa, cyarimo amagogo y'uburyo bukomeye. Cyari igikombe cyarimo kuvumwa amate, cyari igikombe cyarimo gusuzugurwa, cyari igikombe cyarimo guciribwa urubanza n'abanyabyaha n'abari umugororosi. Harimo kandi muri icyo gikombe kubobegwa imisumari mu biganza no mu kirenge. Muri icyo gikombe kandi harimo gucubitwa icumu mu rubavu. Muri icyo gikombe harimo gupfira ku musaraba. Cyari igikombe kirimo imibabaro y'uburyo bwinshi. Yesu Kristo abyibuza ibyo byose, umubiri uja mu ntege nke, uratinya. Ariko Yesu Kristo yashize imbere ubugombe bw'Imana apana ubugombe bwiwe. Iki ni ikintu cya mbere. Icya kabiri, Yesu Kristo muri uko kugwana n'umubiri kwiwe yabonye neza ko atahandi yaronka ubutabazi atari kuhoraho Imana. Afata umwanya wo kugirane wo gusenga Imana mu ntege nke. Kuja mu ntege nke birashika. Wa mukristo uri kuranyumviriza, kuja mu ntege nke birashika. N'abungere b'amashengero baraja mu ntege nke, n'abapasiteri baraja mu ntege nke, n'abavuga butumwa turaja mu ntege nke. Mugabo ubutabazi bwacu ni ku Mana, kandi inzira yo gushikira Imana ni gusenga. Naho hoba hariho kumbure inzira zo kwiyunguruza zituvana mu isi zidushikana mu ijuru, ku buryo ufise ikibazo wese yafata iyo moyen de transport akaduga mu ijuru, byofata umwanya munini kugira ngo ubutabazi ugirene ubushikire. Wasanga mbere abandi bagutanzeyo imirongo ari miremire, mugabo upfukamye mu cyumba cyawe, upfukamye aho uri hose, ugaca bugufi ugahamagara Imana mu gusenga, ubutabazi buza bw'izende bwihuse. Yesu ashimwe.
wumvise udendebukiwe, satani yarusicyurize mu mubiri wawe, pfukamusenga Imana. Ariko kandi shira imbere ubugombe bw'Imana. Bino bintu bibiri twabibonye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice cya 26 ku mirongo 36 kugeza kuri 41. Ibintu bibiri nyamukuru Yesu Kristo yahagaze ko mu kunesha satana cye mu mubiri. Icya mbere yashize imbere ubugombe bw'Imana apana ubugombe bwiwe. Niyo mpamvu mu kurangiza isengesho ryiwe yarangije avuga ati bibe nk'uko ugomba apana nk'uko ngomba. Umubiri utsindwe n'izina rya Yesu Kristo. Mugabe ibyo byose yabikoze ariko arasenga. Kandi muri uko gusenga nyene ngo niho marayika yaje ahamuhera inkomezi, arahaguruka aravuga ati tugende. Umwana w'umuntu aratanzwe mu maboko y'abanyabyaha nk'uko byanditswe, tugende. Kandi n'abagerageje kumugwanira babwiye ati ntimukangwanire, ibyanditswe reka bishike. Imana ihabwa icyubahiro. Mugabo mu Baheburayo haratubwira icyatumye Yesu Kristo yemanga ubugombe bw'Imana, n'icyatumye Yesu Kristo yemera kujya kubambwa, ngo yashize umutima wiwe ku munezero yashizwe imbere. Ni ukuvuga ibyiza yashizwe imbere. Numva niyamara kurangura icyo se yamutumye, hari ibihembo se yaramusezeraniye. Mwananje gutumye ku isi gucungura ubwoko bwanje, gucungura abantu banje bakugwe mu byaha. Niwabikora neza mwananje nzoguha ibi n'ibi n'ibi. Ngo hari ubwiza buhebuje yari yarashizwe imbere, niyarangiza neza misiyo se yamutumye. Mwibuke neza inama yo gucungura abantu ku isi igihe ibaye mu ijuru, ngo habaye agacerere. Imana yaratanguye, urumva ukuntu bugurura inama nyine murabizi, ariko ngira ngo Imana yo ikora nk'Imana nikora nk'abantu. Hamira babwira topic y'umunsi, sujet du jour. Iravuga ati muri kano kanya uko biri kose mu ijuru hama haba amanama. Yesu ashimwe. Mu ijuru hama haba amanama. Mugabo uwo munsi ngo habaye inama itandukanye n'izindi nama. Inama yo gucungura abari mw'isi bose yari inama itandukanye n'izindi nama zose. Inama byasabwe yuko haba umuntu avuye mu ijuru ajya kwitanga akamena amaraso yiwe mw'isi kugira ngo isi ive mu bujya no mu bugunge bw'umugwanizi. Imana imaze kukivuga iki rero, urabona mw'isi abantu twaremeyeyo, murabona bari mu byaha, bose baritabiye ati yegome kabisa, na ba Mikayeli baratera ati kabisa koko abantu bari mu byaha. Imana iti nuko. Kandi murabona yuko ibikoko tubimaze iminsi yose bakoze ibyaha, inka zirapfa n'intama zigapfa n'inyoni zigapfa kugira ngo baharigwe, bakongera kuguma bakora ibyaha. None rero ibikoko bigiye guhona, ibyaha biguma bigwira, ibikoko nabyo biguma bipungwa, kandi nabyo bitegezwa kubaho. Nyine twarabiremye bati iyo n'ingingo mani ibyo vuze n'ibyo birumvikana. None rero hakwiye umuntu yova mu ijuru, batangura kunuma, akajya mu isi yambaye umubiri bose ngo cwe, hama agapfa acumiswa amaraso yiwe agaseseka, akanahambwa mugabo nkamuzura ku munsi wa gatatu kugira ngo ayo maraso yiwe abe ikimazi kidiriye rimwe amoko yose ngo aharigwe ibyaha bose cwe. Mikayeli ngo numugabisha ingabo zo mu ijuru ntiyamanitse urutoki. Imana irabaza iti none ntumende. Mikayeli ntiyadugije urutoki, kandi numugabisha ingabo zo mu ijuru. Gaburiyeli arongoye ngo bamesenje abamarika batanga amakuru, batanga abamesaje ku isi, ariko nyine ntiyamanitse urutoki. Sizeriya na Enoke ko muri ako kanya nabo bariyo, n'abantu nkacu baduze mu ijuru badapfuye, ngira ngo bari kutugirira impuhwe cyane. Sinzi ko bari bariyo, ariko sinzi ko bari baza barashitse, sindanabizi. Bibiliya ntibivuga ko ibinyabugingo bya bindi byo bivuga ati Imana uruwera, uko kwera kw'Imana biratinya kukumanukana mu isi ngo bikwamamaze n'ivyamanika intoki nabyo. Mugabo Yesu umwana w'Imana nzima aravuga ati data tuma jewe. Urukundo ruhebuje cyane. Imana yari mufise ari umwana w'ikinege, iravuga iti ko ariwe wemeye kwitanga mwananje, kandi nariko ndarondera uza gucungura isi, naho ndagufise uri umwe kuko nkunda abantu cyane. Genda. Yesu Kristo yerekanye urukundo ruhebuje dukunda mu kwemera kwitanga. Imana nayo yerekana urukundo ruhebuje dukunda mu kwemera gutanga umwana wayo. Gutyo Yesu araza mu isi, mugabo Imana iramubwira ngo genda mwananje. Niba birangiza byose bikanonosogwa, agakiza kagatangwa ugacungura isi, byose ubwami bwanje bwose mwananje nzobukwegurira. Ibyanje byose n'ibya ubwiza bwanje bwose buzaba ubwawe.
niyo mpamvu Yesu Kristo ngo amaze kunesha aduze mu ijuru yabyagiye iburyo bwa se ahabwa inganji n'ububasha. niyo mpamvu ubu Yesu turamusenga nk'uko Imana tuyisenga nyene, ariko Yesu akiri muri no si abagombye kumusenga babwiye gute iyo gusengwa n'imwe n'Imana. mugabo Yesu amaze kuzuka muri rya minsi yamaranye n'abigishwa imbere ko aduga mu ijuru ngo barapfukamye baramusenga kandi ntiyababujije. ubu Yesu yarujuje byose kandi byose yarabigizene, yarabiganuriwe. uwo munezero rero, ibyo bintu yashizwe imbere rero byamuteye inkomezi zo kwihanganira buri kigeragezo cyose bituma nesha. nawe mbega nta byiza washizwe imbere? niwihangana mu mageragezwa yawe, niwihangana mu bibazo byawe ugakora ibyiza, hari imigisha kuri no si kubihanganye. kandi niwarangiza urugendo rwawe neza, hari ubugingo budashira. mbega ibi ntabwo bikwiriye? ubugingo budashira niwageragezwa ukanesha, ubugingo budashira nibwo uzoronka. niwageragezwa ukaneshwa, umuriro udashira niwo uzoronka. mbega bino bintu bishize ku munzane, iyumvire mbega bigenda gute? Satani aribagiza benshi, ndagomba ntuze wigera wibagira. niba uhura n'ikigeragezo kikubwira gusambana, uzushire ku munzane umuriro n'ubugingo budashira. niwasambana utoye umuriro, niwihangana ntusambane utoye ubugingo budashira. niwageragezwa ngo wisambanye, niwageragezwa ngo urabe amafoto n'amavideo pornographique, niwageragezwa ngo wibe, niwageragezwa ngo wice, niwagerageza ngo usakuze cyangwa uwibiyayuramutwe, niwageragezwa ngo unywe inzoga, uzushire ku munzane n'ubugingo budashira n'umuriro, nibyo bizobira imbere yawe muri ako kanya. kora icyaha uhisemo umuriro, ihangana uhisemo ubugingo budashira. twashyizwe imbere ibyiza byinshi, kandi abihanganira amagorwa n'amarushwa yabo hari inshumbushanyo z'abihanganye. Yobu yarihanganye mu bigeragezo byiwe, Imana imushumbusha umurengera. nawe uze wihangane, hari inshumbushanyo z'abihanganye. kandi si ibyo gusa, tukiri muri rusi n'inyuma yo kurangiza kwacu, niwarangiza neza hari ubugingo budashira, kandi ibikorwa byose wakoreye Imana uzobyambara nk'ibitsibo. Imana ihabwa icyubahiro. gushyira imbere ubugombe bw'Imana no gusenga Imana iyo wumva udendebukiwe, hama no kwama wibuka umunezero washizwe imbere, harimo imigisha n'ubugingo budashira. ibi bintu bizotuma unesha Satani niyuririra mu mubiri uzobutsinda. ubugombe bw'Imana bushira imbere, kandi iyo udendebukiwe, niwumva umubiri wawe guhamagara gukora icyaha, uzumenye neza ko watewe, uzupfuka musenga Imana, utabaza Imana. hama kandi muri byose wame wibuka umunezero washizwe imbere. uko niko Kristo Yesu yatubereye akarorero mu ntambara ziwe agwana na Satani. Yesu Kristo abampera umugisha. mbega Yesu Kristo yatubereye akarorero gute mu ntambara ziwe agwana n'isi? iki nacyo ni kigwa cy'umunsi ukurikira. mugubwe neza mu mwami. nuko nshuti za Kristo, iri niryo jambo ry'Imana nari mfise nsangira namwe kuri uno munsi. mwebwe mwese mwadukurikiranye, uhoraho Imana abahezagire cyane. hama woba utari bwakire agakiza ukifuza kwakira agakiza, canke woba wari warakiriye agakiza ariko mu nyuma ugasubira inyuma mu byaha, mugabo inyuma yo kumva ijambo ry'Imana ukifuza kugaruka kuri Kristo Yesu, nyandikira kuri WhatsApp yanje guteranya 255 99 488 izi nizo nimero zanje za WhatsApp. unyandikire kugira ngo mbigufashemwo. niba ugomba kwakira agakiza cyangwa ugomba gutunganya ubugingo ngo ugaruke kuri Kristo Yesu, tuzobigufashamwo. eka nawe we ari rya mbere wumva buno butumwa bwiza ukifuza ko buzokoma bugushikira ukabusangira nacu, unyandikire kuri izo nimero. ibisigaye ndushiza kubamagarira bene data kwihana no kureka ibyaha, muhindukire kandi mugororoke kuko iminsi ari mibi cyane. ibisigaye murushirize kandi kudusengera. musengere cyangwa umukozi w'Imana muri kino gikorwa, munasengere kandi na kino gikorwa ngo uhoraho Imana arushize kukizigama no kugishigikira mu nzira zose zishoboka. kandi turabashimira namwebwe mutubwira ko ubutumwa bwiza dutanga mu kiganiro ijambo ry'umunsi buriko burabafasha bikomeye cyane rwose mu by'imwemu, mu busabikanye n'abandi mufise kontakti zabo no mu yandi magrupe yose ya WhatsApp murimwo. uhoraho Imana azobibahezagirira nimwabikora mubikunze. tuzokomeza ku munsi ukurikira naho butaha. muzigamwe cyane.